لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا في موقفي هذا من الواتم كزي عامت بوهالا زيبوت علي لا تاقني تشلال لاتشوها دنقتو فرتو سونتاتشو هلو جروهنو نبر يدامنتوت الزاو يعرف عميدالي إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا دمات شوف هذا ገንዘቦቻችሁ ክብሮቻችሁ አንዱ ባንዱ ላይ ሊያልፋቸው የተከለከሉ ናቸው ልክ ይሄ ቦታ አላህ ዘንድ የታፈረ የተከበረ እንደሆነው ልክ ይሄ ቀን የተከበረ ይሄ ወር እንደሆነው ይሄ ቦታ የተከበረ እንደሆነው አላህ ዘንድ የሰዎቹ ደም ገንዘቦቻቸው ክብሮቻቸው ስማቸው ዝናቸው እናንተ ዘንድ የተከለከለ ነው ኢላን ተልቀው ረበኩም ጌታችሁን እስክታገኙት ድረስ የሰው ልጅ ደም ክብርና ነፍስ ክብር አላት ነፍስን የሚወስዳት የፈጠራት ጌታ ብቻ ሰውን ለመግደል አልተፈቀደለት ሰውን አይደለም ራሱን መግደል በእስልምና ክልክል ነው ሌላውን አይደለም ራሱን አንድ ሰው ቢያጠፋ ትልቅ ወንጀል እስልምና ለነፍስ ትልቅ ወጋ የሰጠ ሃይማኖት አመነም አላመነም የተከበረ የሰው ልጅ ነው ወለቀድ ከረምና በኒ አደም ነፍስ የሚወስዳት አላህ ብቻ አንዲት ነፍስ ያለ ጥፋቷ ያጠፋ ሰው ወንጀሉ ምን ያህል ይመስላችኋል ፈከአንማ قتل الناس جميعا يسو لجوچن باتقالاي እንደገደለ ይቆጠራል አላህ ቁርአን ላይ እኮ አንድን ነፍስ ገደልክ ማለት የአደም ልጆችን ሁሉ ጨርሰሃል ማለት እስልምና የአንድን ሰው ነፍስ በሁሉም ሰው ነፍስ የመዘነው ወመን አህያ አለ ሕያው ያደረጋት አንዲትን ነፍስ የሰው ልጅ ሁሉ ሕያው እንዳረገ ይቆጠራል አንድ ጎረቤት ታሟ አግኝተኸው አሳክመኸው ሕይወት ዘርአበት ማለት የሰው ልጆችን ሁሉ ሕያው እንዳረገ ይቆጠራል ሙእሚን ታማኝ ሙእሚን የሰው ብር አይወስድም ሙእሚን አይሰርቅም ሙእሚን ቃሉን ይጠብቃል ሙእሚን ፌክ ካይሸትም ሙእሚን አያምታታም ሙእሚን ማለት የታመነ ሰው የሚረጋበት ማለት ነው እሱ ዘንድ ያለኝ አይጠፋም የሚለው ማለት ነው ወኢነ ዲማء الجاهليه موضوع تحت قدمي ቂምንና በቀልን ሻሩት በዛ ንግራቸው ከኔ ከመላኬ በፊት የነበረ የተቋሰላችሁት የፈሰሰ ደም ካለ እግሬ ስር ጥየዋለሁ የደበቀል ማንም ሰው ከዚህ በኋላ እንዳይነሳ የመጀመሪያ ምጥለው የዓሚር ኢብኑ ረቢዓ ያጎታቸው ልጅ ደም አለ ሌላ ጎሳን የገደለው ቁረይሾቹ እንገለዋለን ብለው ሁሌ ቂም ይዘው ኑረዋል ያጎቴ ልጅ ደም እኔ እግሬ ስር ጥየዋለሁ አንበቀልም ይቅር ብለናል አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ እስልምና ምታበላበት እንጂ ምትበላበት ዲን አይደለም ባንስከው ክብር ዝና ዕውቅና ምታግበሰብሰው ጥቅም የለም እንደ ሰው ለፍተ ነው መታደር استوصوا بالنساء خيرا አለ የሴቶቹን ነገር አደራል ተቁላህ ፊልኒሳ ሴቶቹን እንዳትበድሏቸው ታገቢኛለሽ ወይ ብሎ ተንበርክኮ ይጠይቃትና በእንበርክክ ከቤት ያስወጣታል ባማል ሴት ልጅ መቀለጃ የሆነችበት ዘመን ላይ እንገኛለን እስልምና በመጨረሻው አደራ ላይ እንኳን እሷን አረሳት ድሮም እስልምና ሴት ልጅ ስትቀበር አግንቷት እሱ ነበር ያዳናት ወይደል መውኡደቱ ሱኢለት ቢአይ ዘንብን ቁትለት አንድ ሰው ሴት ልጅ ሲወልድ ያፍር ይሸማቀቅ ነበር እስልምና መጥቶ ሴት ልጅ ትልቅ ደረጃ ሰጣት ከፍ አደረጋት የቤቱ ንግስት አደረጋት እሷን ቤቷን ተከራይተ ልብሷን አልብሰ ቀለቧን ሞልተ እንደ ንግስት እንድታኖራት እስልምና አዘዘ አንተ ትወጣለህ ትለፋለህ ትሰራለህ እሷስ ትውልድ ቤት ውስጥ ኮተኩታለች ቁርአን ውስጥ ሱረቱ ሪጃል ሚል አታገኙ ሱረቱ ኒሳ ግን ታገኛላችሁ በስማቸው ምዕራፍ ሰየመላቸው የተለየን ክብር የሰጣት ዲን እስልምና እናንተ የሰው ልጆች ያሉ ምታስደዳድሯቸውን ሰራተኞችን ክብር ስጧቸው ከምትበሉት መግቧቸው ከምትለብሱ አልብሷቸው መጥፎ ነገር ከሰሩት ማትታገሱት አትምቷቸው አሰናምቷቸው ፒዛ በርገር ሲታዘዝ እነሱን ታሳቢ ያደርጋል አይስክሬም ቤት ሲታዘዝ ጥሩ ምግብ ሲሰራ ለሷ ይቀነስላታል ይሄ የነብዩን ወሲያ የሚጠብቁ ሰዎች እሷ የቤተሰቡ አንድ ክፍል ነች አንዳንዴ ሜሽን እናደርጋቸዋለን አሰርተናቸው አናቀምሳቸው ለፍተው አብረው አብስለው ቤተሰብ ጭርሳ ጎይ ይበላል እሷ ፍሪጅ ያለው ወጣ ሙቃት ትበላለች ይሄን ዲን ሞላውላችሁ ጸጋውንም እሱም ሞላውት እስልምናንም ከሃይማኖቶች ሁሉ ለእናንተ ተመራጭ አደረኳል አላህ አልহামዱሊላህ خير ما استفتح المتكلم بكلمه وأفضل ما فح ناطق بفمه رب حمدا ليس غيرك يحمد يا من له كل الكائنات تسجد أبواب غيرك ربنا قد أوسدت
ورأيت بابك واسعا لا يوصد. رباه عجز الطبيب فداونا، وفسد الزمان فنجنا، وضعفت حيلتنا فقونا. إلهي حملت نوحا على ذات ألواح ودثر يا ذا العزة والجبروت، ورددت ليعقوب بصره بعدما ابيضت عيناه يا ذا الملك والملكوت، ونجيت موسى في التابوت، وحملت يونس في بطن الحوت، وسترت حبيبك محمدا بخيوط العنكبوت. سبحانك سبحانك أنت الحي الذي لا يموت. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. والقلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحمن. ناداك قلبي خاشعا ولساني، يا عالما بالسر والإعلان. فرج كروب المسلمين جميعهم، واحفظ علينا نعمة الإيمان. يا من إذا وقف العبيد ببابه ستر القبيح وجاد بالغفران. تعفو الملوك عن النزيل بحيهم، كيف النزيل بساحة الرحمن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض، وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه. بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. فتح الله به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وتسليماته عليه ما اتصلت عين بنظر، ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أغر عليه بالنبوة خاتم من الله، نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نبينا أتانا بعد يأس وفضرة من الرس، والأوثان في الأرض تعبد. فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الصقيل المهند. فأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. ولقد قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. የዓለማችን ጌጥ የሩሱሎቹ ሁሉ አይነታ የነቢያት ፈርጥ የፍጥረተ ዓለሙ ካስማ የሰው ልጆች ሁሉ ግርማ ሞገስ የሆኑት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህን ተልቢያ እያሉ
ከመዲና ወደ መካ ማቅናትን ይዘዋል። ረሱሉ ዓለይሂ ሰላም ለመጀመሪያም ለመጨረሻም ያደረጉት ሐጅ ይሄ ብቻ ነው። በ10ኛው ዓመት ሂጅሪያ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ ሐጅ ተንቀሳቀሱ። እሳቸው ሐጅ እንደሚያደርጉ ሲታወቅ ከ122,000 እስከ 144,000 ሚሊዮን ሕዝብ እዛ ቅፍለት ላይ ተከተላቸው። ከሳቸው ጋር ሐጅ ለማድረግ ከሳቸው የዲን ድንጋጌዎችን ለመውሰድ ሕዝቡ የተመመበት ዓመት ነበር። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመንገዳቸው ላይ ሲጓዙ አንድ ሸለቆ ላይ ሲደርሱ፣ በእርግጥ ያን ሐጅ ብዙ ነቢያቶች አድርገውታል። የዚህ ሸለቆ ስያሜ ምንድነው ይሏቸዋል። ይሄማ ስሙ እንዲህ ይባላል ይሏቸዋል። አወል እዚህ ቦታ ላይ ነቢዩላህ ሙሳ በተልቢያ ድምፁን ከፍ ያደረገ ሲያልፍ መለከተዋለሁ ይላሉ። ከዛም ትንሽ ይጓዙና ሌላ ኮረብታ ይደርሳሉ። ይህን ቦታ ስምን ትሉታላችሁ ይሏቸዋል። ስሙን ይነግሯቸዋል። አዎ ወንድሜ ነቢዩላህ ዩኑስ እሱም ተልቢያ እያለ እዚያ አቋርጦ ሲሄድ አየዋለሁ። የተሳፈረበት ግመል ወይም ፈረስ ልጓሞቹ ከቅጠል ነበር። ነቢያቶች ሁሉ ይህም ቤት ተመው ጎብኝተውታል። ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ከገነቡት በኋላ ከእርሳቸው በኋላ የመጡ ነቢያቶች ሐጅን አድርገዋል። ይሄው ዛሬም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በርካታ ሺህ ሰሃባዎችን አስከትለው መካን ገብተው ጠውፈውና ጨርሰው